Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akukhiphi ngisho nesenti nje elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizolobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke i-IFP isimemezele ngokusemthethweni isinqumo sayo sokuhlangana ne-ANC ku-Government of National Unity ngokuka-National Government. Lapha e-KZN bavumelene ukuqhubeka ne-GNU nayo futhi i-DA kanye ne-ANC. Bathi bayitholile incwadi evela kwi-MK Party yokuthi bafisa ukuthi kuhlanganwe kukhulunywe mayelana ne-collusion, kodwa-ke i-MK bathi behlele i-meeting nayo yokuxoxisana ngaphambilini bavele bangafika kwi-meeting, bathi bayayikhansela. I-IFP ithi yalinda 2 hours zonke ilinde amalunga e-MK ukuthi afike kwi-meeting nabo okwakumele ibe ngoLwesithathu oludlule. Uthi kodwa basazimisele ukukhuluma nabo kusasa. Kusho-ke laphana-ke i-IFP. Mina ngizobe sengicela kuwe laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section-ke futhi ubhale umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba ukuthi wena-ke ucabanga kanjani nje ngalo-ke lolu daba. Ngabe kuwumqondo ophusile yini ukuthi-ke la e-KZN-ke kusebenze-ke i-IFP ne-ANC ibambisene kanye ne-DA, noma ufuna-ke i-MK ingenelele-ke laphana nayo-ke ukuze izokwazi ukuthi-ke iphathe. Ubhale nje wena usicabangani lapha kuma-comment section-ke usicinza nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli.